Yemtswele disi kamama kanti ngakuze ucula ingoma ebuhlungu kangaka mfana ubonga kanti kwenze njani? Yema 7 decision. Ngithe ngithatha isikhathi sami ngisaphila ngibonga abazali bami. Yekela sijaye mdala KB. Sekunjalo maketila mahle. Ngithi ngeza mazaza njo. I want the glory most than just been a lighter. It is bizwa imumcele madoda phansi kona lempowenze esigabeni sengedini. Izo la guest ma7 bambeni bafara. Izo done. Wafelani langalinga kajoni kulusa Kristu. Abantu besakuthanda emhlabeni, nathi sisakudinga kulelizwe. Wafelani langalinga kajoni kulusa Kristu. Abantu besakuthanda emhlabeni, nathi sisakudinga kulelizwe. La guest, cost, bambeni bafara. Wafelani langalinga kashoni kulusa Kristu. Abantu besakuthanda emhlabeni, nathi sisakudinga kulelizwe. Yeah. Kona pekos Izo sama Jackie Louise kona hapo matot. Ibizo elinjenela ngini kalona, isibongo esingakela ngini kasona, kodwa kulusa Kristu. Elinjenela ngini kalona, isibongo esingakela ngini kasona, kodwa kulusa Kristu. Yela hayi futhi ngiyababonga abazali bami madoda. Asazi izo ma7 decision kona bomfana dona. Izo madona Bambe sobunanti kona bomfana. Leshini bababalazi Lili bambeli ngasho nikukulenza zokwenza abazali bami. Lo imvela kancane kwenza kimina kokunarawu. Yela Izo sama Jackie kona Louis wenzani unchiki. Lo imvela kancane kwenza kimina kokunarawu. Lo imvela kancane kwenza kimina kokuna Kristu. Yela la guest bambi mtaka baba. Chop Izo ma7 decision fana.
kheshi madoda enkedile izothemba uthi msakwa kona bona madoda enkedile madoda sedrayiva kanje kamnandi kanje madoda kambeni bafana ingakhohlwa phela lo bheki umfana wami kona pana madoda ekweneni esipampireni lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza abazali bami lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza babalumama lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza abazali bami yena ngithi sibizwa imumfwele madoda phansi kona lempowenzi esigabeni senkedini lagesi hambe mntakababa lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza zihlobo zami lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza babalomama maseveni yona Louis samajeki hayi kuthi ngiyalikhumbula abafana bami kona basamajeki enyaweni yizo Louis mtshana kafilisi madoda khona le makhulu bantu yeye kancanela kwenza kimina bokunarawu lowivela kancanela kwenza kimina bazali bami yela kampeni konapha madoda yangibusisa ma izodora madoda KB hambe wanabo mtala wami izo mafesto phela manje mafesto njengoba bana ufense madoda emakulethu wona bana baveni bafana lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza abazali bami lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza zihlobo zami ngiyalibonga zihlobo zami ngiyalibonga abazali bami ngiyalibonga babalomama ngiyalibonga abazali bami ngiyalibonga wemgeni wami ngiyalibonga abazali bami Pastor, zirikuramba kuti ndikupeti izo la gesi yazizi ukuthi sithini madoda yela yazizi ukuthi sebezivuma madoda ziqonda khona le mkhonyeni nathi izodona konale madoda kozono nathi yena zijaye samajeki Louis izontastu uthini olwethu kwalaphana madoda lilibambe lingashoni kukulenza zokwenza abazali bami lowivela kancanela kwenza kimina bokunarawu kwafelani langa lingakashoni kulusa Kristu abantu besakutanda emhlabeni nathi sisakudinga kulelizwe ibizo yelingenela nginika lona isibongo esingakela nginika sona kodwa kulusa Kristu kodwa kulusa Kristu
Grace. Yanibonga